Oya kunga kuri kona wakanegirije zuma kuri akagara ka fresh. Jesus! Wande kuye. Murundi. Kanu karashaka iki? Nikande kagufasha. Muzamuna bare. Biyasa. Barasinze. Wandetse. Kubisira ku kantu nkungiye ngasangana kantu kamufashe nakereka. Asanga imbwa imufasha wawe. Ako nikanda kuni. Hey! Jesus! Wait. Agashuma. Nagomba gusomana ku ruhande rw'umuntu wo kumuntu. Bajyamo ibintu wo kumuntu apana ku ruhande. None ukuntu bigiye kugenda. Genda yemeza kubitaho ukwezi kose. Kwishuri muze mugenda hashize ukwezi. Ego se. Murugo yisare kibazo. Sha nta kibazo pe. Ngiye mu rugo basiko nagiye kwiga. Nzasura hashize ukwezi. Siko ngiye mama kunda kunshura. Ngo uramutse menye ko ntagiye kwishuri byangane. Iki kibazo ufite ni. None mama weza kwamenya yamenya gute. Ankano nibera ariko. None wabura kwamara ukwezi. None ngomba kujya ku ishuri maze ukwezi atuma amafege tujya tuma n'amayoga ahubwo reka nkwereke. Noneho mu cyumba afite n'agakonyaki ukumva. Fata mu gafege. Kuma afite n'agakonyaki. Ahantu binjiye nononge nahiboneye. Ari ishuri seriye wahabonye? Nge nahabonye bya nyabyo binjiye. Umva rero nkubwire. Ugiye kugenda uhagume abarimo bose binjiyemo bose. Bako banzanira. Siko bimeze? Sawa. Okay. Sawa nacho. Ese sheri uri mu biki ko ndi kugwamagana unyi? Bari rimwe mwese mwapfukamye hasi. Mugire vuba se. Ariko warasaze wewe naye ndi mu bapfukamo. Ndavuze ni pfukama aho ngaho nta mikinira aho ngaho. Uranyumva neza? Aho munyuzemo isasu bigira inzira. Gira vuba. Umwotsi tazabimuga. Sha mama yanyicara musabimenye. Nandaje mwanzani. Meniga mani bwa nyuma wa akiri. Sema twe n'abavyeyi tugira. Natwe rero mwari mushyira muri za ngisamanye. Umutumurire w'umwotsi noneho. Sikeza wagiye ubijima. Ura umwotsi umwe byakonaniye. Mwari mujye muri kazi ngo niba ndashoboye. Ifege man. Fata mwaje. Nifege man. Nukataje ubundi uri mu biki nkabona. Umva ibyo hamagare wowe urabizi banze ujye kubikora. Gira vuba. What? Jesus is Lord. Are you playing? What type of playing is this?
This is me. It was at this moment that he knew. He followed. ese nkaho reka nkubaza urucungacunga umwana wawe ngo yanze kujya ku ishuri agiye mu buraya yabuzwa n'iki kujya mu buraya kandi nawe utamuha uburere bwiza ngo nguki ngo na nyina ari indaya akubundi reka nkubaza uzi ko umuntu abubashye ariko mugira mukamuca amazi ubu wankuye iwacu ko kubona ndi indaya noneho ndahagurutse noneho ngaho ndasasa Keza mana kirakura umwotsi mana. Mana utazarimbwa. Kuba ariko wagenda. Urari. Soma uzona ngo uzabasha kumedita imibare gute nko kwifege. Mwifege. Ntabwo bayita fake. Basigaye bayita fari. Masikije muri kumwe ibyo uri kunyica. Kugira ngo imibare ijye mu mutwe neza ugomba kuba wakubisaba kano kantu ikumva. Ugomba no kukinikere kugira ngo bace kumedita fresh. Neso ndabikuraba. Kurura mana. Ngo kwebyo cyose kaza ukayisha mu bwonko ukayumva banze ni se. Umwotsi wanyu mukawumira. Kwikubita. Zoka yanze. Dukore nuza. Dutere senke. ntasoni ariko uziko kuko mbivuze uko iyo tububashye nabwo mudusugwa mutuca amazi uzanye mbo ndangura ndasa ngaho se ndasara nimba ndi ndayandamaze urumva nimba ndi ndayandamaze nimba bona nkurambiye uzaje gushaka abatari indaya jya mu rugo ujya kundega ko ndi indaya ndasa ngabikora nyine ndasa wambaye ku karikere wakinda gendere wo ukandagisangiza ko mumanya pambo cyane ntabwo ujya gukomanga awe somera Singise ndayifite. oya ko ngako ariko nawe akanegirije zuma kuri akagara ka fresh Jesus! Wandekuye. Murundi. Kanu karashaka iki ni kande kagufasha Muzamunabare. biyasa barasinze Wandetse. kubisira ku kantu nkungiye ngasangana kantu kamufashe nakereka Asanga ari mbwimufasha wawe. ako ni kande ako ni Uriki? Uriki? nubwa mbere ndi kurota nicaye siko ndose nkubitwa n'inkuba Kandi ukubisa ahubwo byanyabyo. ndi nkubita jewe ahubwo nako ndarota yaki nkubirankubise sha ahubwo se umuntu uri hariya hanze wafashe tesi ninde ni nko gukubisa Ahubwo atubwiye umuntu uri hanze ugukubisa atari umubyeyi wawe. akubita jewe Akwita wowe nyine. kari hanze kanyene neza Shaje genda urebe uzutubwira. Ari hanze? Mani genda urebe mani. ari gatatu wicaye hasi yicaye hasi ndeka arakwita wakicaye neza cyane zo urashobora gusuzugura na wowe bicara neza ubundi nk'inzoga bambwiye ngo ndabaye inzoga nanazibasabye baravuga nyine ngo bapfe kuzinywa gusa ntabwo mbonye umuntu w'umuboso ungana uko ndagazwa abandi bose aba ari inzingo aba ari tungana nk'ako tungana ntabwo kavuga na kintu uko gemve bikurya icara hasi nawe byihuse kandi ari gatatu wicaye hasi yenuye hano abangaba nibo icara hasi nta nubwo niga jewe ntabwo ndi gutera amagambo icara hasi 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 abari mu nzu mwese musohoke abakobwa bose barimo musohoke ujye imbere mu biti ndabeze hasigaye n'undi muntu
bari hehe? nari mbazanye duhura na diregiteri mu nzira ahita abanyaka abajyana mu ishuri. Nta kibazo, amafaranga yaturagwa kuri telefone akazi kaba karangije. Kuri telefone ikintu kandi akanyenyeri. Musohoke mu telefone wawe. Ko mutasohoka? What? Jesus is Lord. Akuzi kuno mutipa ariwe nasanze bari kumwe na bwa bwana bw'ubunyeshu. Kumbi nawe ndebe ari kunci nyuma n'abantu baryamana n'abana biwe. Sasa yivojana kuri leta. Kwanza ndabijyanira. We nanyenge kurangira akazi muri leta ariko nasanze utagashoboye. Ni gute mukanyisha igipupe nk'iki ngiki ukicara ukaryama ku butaka? Haduteye n'abajura. Wowe wakwiruka. Wowe nakazi ukibonye. Tugende mwebwe. Uje vuba. Nanjye bitewe n'amakosa ukoze. Wowe turanagukona. Oh my god. Mama yangu.